Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba Adelbert Nongrum MLA ka North Shillong constituency nakaseng VPP ulat herting yaka rukam palat yaki kampulit hapo kajala hakabalabu yaki samla thepkam hadu arphoi snam nakabanta ki constable post but arpho news nam nakabanta ka SI post. Uba Adelbert ulaong bakani ka rukam penmi yaka advertisement kalong kabayale persya yaka office memorandum kabalai tarik uremphang arjar arpho ar dak ba ulaong bakani ka sorkar MDA kamdei ka batrei na kabanta ki samla henry kale persya ya ki samla ulaong ru bakani ka jingle ajong katanat pulit kalong ban pendu no ya ka fundamental right to life jong ki samla ulaong ba ulayo banyakren bat home secretary na kabanta ban pensyai hakabedei bakani ka rukom thongkam hakabaki khlam thongkam katkum ka OM jong usnam arhajar arpuar henry ulaya thu balale ya kani daka revised uniform guidelines bat menta kadang ya syakmat ban penteri kam yaka uba Adelbert ula dawaru bagi de ban penbet no yakani ka jing bakla klam da pen slam shu hani kapor kumuway na prenginong mikmat ngakwa banay ka kruwo ka basay yaki kun samla jong jala bat kham tam yaki kun samla jong jay penriu amar ngaling a nga pisa ngangit scam bagi kun samla ru kiling a ki pisa bagi kun samla ki badai hok ki bla pas hok lem bagi jing puli ki jongki kim dei bandu ika hok ha ban apply ki kam ki jongki ha ka badai bat ka advertisement lemba ka office jong inspector of police lemba ka police recruitment ka ba la penmi akan retorik march arja pusau ba la khot ru ya kita ibaron ke jingmut bukan apply lemba ka online lemba ka Meghalaya police.government.in ka bakin pidyang nadu ka shitrik bat mentala rapat nadu ka paratarik kamut lamondi tidak jing sukya man siem ngalabu ya ta jing perkhat bahai kan don ka legal basis kani kalong purely illegal lemba kani ka advertisement ka ba ka upper age limit labu ya ka kerta ka batang hadu arpway nakabata ban apply ki constable post batang arpnyo ka kerta ban apply ya ka SI post kabri ka sub inspector bat kumar chpekin mau baki total post ki badon kumba 8000 khandai spa lai pu prakat no kan long ka jikir khu ki khun samla ki bri ka hok ban yo ya ka hok ka jongki bat kani kalau peling a perpisai nga namar ba ka assembly nginum lawan pelong bat kumju ka government rukam don namar ka model code of conduct ngala perkhat ngala khuslai ngala pisah bat ngala sudai bani banyak kendu ya ka secretary joka central recruitment board madam Mary GT Sangma nglayo banyak keren ban pan ke jingshai halor kanu kanu nongrim lapan mi ni advertisement ka ba contradict ya ka OM ka bani laitrik ubnai baar arhajar arpuar kapapan kan mau yang haru ba katba kejala kadang penkre na kabantaban rakhi yak sanpo snem yak celebration jubilee ki jongka hakji alenti sanpo tuli ki snem lapan kan mau yang haru baki por kabaya dawa ya la ka jong jela banyak khlat na ka sam baka surglami ba no hill state no rest bat ngaru ngalalit hakaban agitate persya government da boycott yak celebration da boong no solution no celebration ngara santali kimat haba kawai na pren ni kimat ka sarkar hadin arsi kambansi kapan pendem baban pelong kami ke age relaxation haka laipuar ka badai ka kerta ka ba hidai ban kut haka ban apply ki kam la iPad extra sa sansnem ka ba penjalan nyo ka kerta kani ka di jo nong tan konstituensi jonga ki khun samla ngi khun samla jonga jai penrio tenri habangala keli ya kani lapan pau baka day lembaga police department bat kani kalong purely contradicting bat kani ka OM jong kalai tarik u banai ba arjar puar ti bala ajumut lembaga ni secretary yang aban ong bani kedu government banyak government ngong ka government kalong polis namar kadau ngam bansi ngala phone ngala persang bani kedu ndai namar ka por ka kim ngala syukur ka phone bat u home secretary menen ka singi ka santrik bangalak bu ini ka jingkeli ka ju ka jingkeli kila jubang balale kan dia lembaga revised uniform guidelines
Bat kani ngalong yaki bakumno pi violate pi penken yala ka jong ka rules and norms ka balemba kani ka OM laiterik brai ar jong arja arpuar la krenshai ba as maybe notified by the personal department no any other ndai kiwi ki department nrei tang lemba ka personal department tengah keli ya uni officer wong ba ngidang penkre still on the process kumno pila penmi par ini advertisement ada still on the process kani kalong kababean kani kapau bani government MDA 2 kamdei for the youth kani against the youth but kani kalong kaji penduk no fundamental rights to life kalau ba penduk no ba deprive no ika hok joki khun samla namar kadau ngalabu ya kata jeng ai jumut without further delaying nakaliang joni bureaucrats kidei ban pass immediately lembaga korejandam ban penbaik yang ni kijung bakla kenang ba ki khun samla kinum du ela ka jong ka hok tani kentin lembaga ni kerwo ngai khublei yapi iwei piwei